kikubor babnya. Menteri yang badu kiri Narendra Modi ulang ba kiri kibaduk bat kiri kibadangkiu kihab ansiu kedor na kebentar jing bakla kirkom terekam jong katuk ane kiri balakiu da kabakdau bak India kelai ra ya kimat bayadai bat kejing kelai kesuneng ban persya ya kini kiri balakiu. Ulagam tho ekani ha kerwa lomba ke video ha kasngi rakhe ya World Environment Day hanong ba Delhi. Modi ulang bakarukam jong karoi kapar jong kiri balakiu kalong persya kat kum karukam perkhat jong kini kiri kabalong ban penkiu nengkong elade bakin sala ban perkhat ya kemariang. Modi ulaban jorru bak India ha kaspa senam ba arhwe kalaya chaprang ban simi kilat kumnu ban yadai kemariang bat kijing kala kesuneng. Ulah kedau ru ba kijing sedang kekentup ya kijing penmi ekal air hydrogen ke bakut kijing pai kemat cakarep karyang bak klem penan kam dawai bat kayok kekot ka bakut basubah. आज 21वीं सदी का भारत क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत स्पष्ट रोड मैप लेकर चल रहा है। भारत ने प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स और फ्यूचर विजन का एक बैलेंस बनाया है। हमने एक तरफ गरीब से गरीब को जरूरी मदद दी, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का भरसक प्रयास किया, तो दूसरी तरफ भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए बड़े कदम भी उठाए हैं।